Yanike ipolitiki ne-performance ukuthi umuntu wezane stage asekuyekeni lokho. Niyanazi nina ninjalo. Asikho lapho. Sabe sanibingelela into of Asoweto TV. Idandi July izolo bekuze 18 bekunomcimbi omkhulu kaBabnala uV-Touch nala laphana ke uMthandeni SK beperforma laphana ke edlala ke umsebenzi wakhe omningi omusha ube mningi kakhulu awudlalile usually kuba izinsimbi ngokuzwa kwami nanokubona kwami ngiyazi abantu mhlambe into bayebeyibuke manje ngiyazi futhi abantu bayebebuke izinto ngobuqembu ngombala othize abawulandelayo but ubukeka kukuhle umsebenzi weSK ubukeka uright ingazi ke phela ngoba ngizwe lokho enguzwile okuncane usually enguzwile for the past 3 years umsebenzi weSK njalo mawufika kuba nalokho abantu abakukhulumayo uma uqhubeka umsebenzi weSK kubonakala ukuthi cha uright abantu bawumukela kahle na online abantu bawu-stream ebese uyibuza ukuthi kanti ekuqaleni suke siubone kanjani noma suke sisheshe sawujudge angeke sithi phela zonke ke ingoma ezoba khona ku-album suke izoba right ngendlela efanayo but ingoma esuke ziningi leza abantu abayihlonzile gcina ingene ebantwini gcina edlisa ngazo gcina zenza ama-trend nakulokho ke ngizwile ukuthi cha akufani khona kuningi okuhle okuthembisayo if i-album izophuma asayizophuma nini ke abantu bazothola i-album right lokho ngiyakubona kuzokwenzeka and futhi abantu bazowudlala ke umsebenzi weSK online bayaphusha laphana uyibomvu angifuna ukukhohlisa kuyastrenywa bafethu kustrenywa ngempela if i-album mhlambeni or EP ingahambi kahle at least kuba nengoma abahlala phezulu kwayo bengayiyeki yiyo lonto engiyincome ngabo khona abakwenzayo ukuthiza okubeka umthandeni lapha phezulu ingoma ethi Dubai siyadlula ngisho ko7 million lapha ku YouTube angiyazi ukuthi ikuba njengamanje but sekunamaviki agcina kuyibheka but khona abakwenzayo ba-check ukuthi okay i-album or EP ihamba kanje behlale kulowo msebenzi lo abahlala kuwo awuzi ukuthi SK akwazi ukuthi ahlale lapha phezulu ukuthi SK kuma charts kuma trending or whatever lakho okusuke bebala na SK uyatholakala lapho and lo ngoma leyo izoba ingoma yesithathu or yes4 ukuthi idlule ku10 million ethi Dubai so ni understand ukuthi umsebenzi ke wakho SK ukuthi ke usebenzela kanjani ukuthi uphusha kanjani nabantu abathanda umsebenzi wakhe bayawudlala ngayo yonke indlela yilokhu ngithi abantu abaningi bangafunda kuma-Nation ndiwe abaphusha kakhulu umthandeni uyabathanda khona ke umsebenzi wabo kubukeka ihambe kahle ke idadi July ama-video amaningi akhona ke lapha online but nje bekuzobheka nje ukuthi na ngathi uhambe kanjani lapha emsebenzini weSK okunye ke okweni ukuthi nikuhlaziye but mina ngibona ngathi umsebenzi lo azokhipha ke ubukeka ukahle ke kodwa sesiyobona ngesikhathi ke esowukhipha ke nisalahle ke ngaza kwethu.